Dobar dan ekipa, ovdje Mate a.k.a. Bradauskas i danas vam predstavljamo treće izdanje iz signature linije Paula Georgea. Većina vas zna ko je Paul George, ja bih ga predstavio kao elitnog igrača oba smjera, kao vrhunskog radnika, a s druge strane samozatajnog čovjeka koji većinu svoga slobodnog vremena provodi u društvu obitelji igrajući video igrice. Kad se sjetim jedinice koja je po mnogima proglašena kao ponajbolja tenisica u zadnjih par godina, jako mi je drago da su dizajneri i ostali razvojni tim u Nike-u nastavili raditi vrhunski posao, pa tako Georgeove signature tenisice postaju sve bolje i bolje. Krenimo od potplata. Potplat obilježavaju koncentrični krugovi koji predstavljaju kratere na mjesecu, a pošto je prvo izdanje tenisice bilo u NASA colorwayu, priča se odlično poklapa i sa colorwayima koje dolaze. Grip je elitan, prijanje je vrhunsko, ne skuplja se puno prašine u samim utorima, što će vam zaista dati vrhunsko prijanje tijekom cijele utakmice ili meča koji igrate. Iznad samog potplata u popularnom midsolu se Nike ovaj put odlučio za puno mekšu pjenu nego na prethodnim modelima i to nam pruža vrhunsku apsorpciju pri skokovima i doskocima i čini ovu tenisicu zaista mehanom na peti. A na prednjem dijelu tenisice se nalazi Air Zoom Unit koji nam daje vrhunski odaziv i svrstava ovu tenisicu na sami vrh izdanja ove godine. Materijali gornjišta su popularni meš koji se proteže na sva njegova tri modela i termoplastika na krilicima koji pružaju vrhunski lockdown, odličan osjećaj na nozi i opet minimalan osjećaj pri samom igranju. Fit je odličan i ostaje vjeran veličini tenisica koju inače nosite kada birate obuću sa potpisom Nike-a. Ako imate malo šire stopalo, preporučio bi da idete pola broja više radi dodatnog komfora. Kao što bi i sam Paul George rekao, nemoj mi govoriti da je nebo granica kad imamo otiske stopala na mjesecu. Hvala i vidimo se.